Tala Fou o Tala Fou mai Ausetalia. E leo mai loa le temine la tau o tō fia e whea ngai ma le vaai o le ea Vanuatu po le hatonu le umi e poloka i pasese le vaale le matoe sa idia nisi whainga malanga e mawhai na wha ua waife malanga inga. Talu na tura e mai le whaale tonu le company vaale o tāpuni ai masa idia se fiso swani. Ni poti ma le 9 News o ta waiolo ngā lue nei i a liquidators i le whai o siaki mo le saunga le mu a le itoe wha ua wina au unanga masani. O wha ilo fo e te tauna wha malolo umawaa ia wha mautinolo o ngatasi matu la fono wha wa malo ma le apaso tai fo i pase se uma wa afia ia toe whaifatu na inga i se temi vave. O le company va lele le Vanuatu e tāua tele i tangata le Republic of Vanuatu e tāua tele fo i le atunu i tūlanga wha pisinisi. Wha mai ele o te mamau wha tau nuu leo lua i whonutanga creditors o le company mo le saa i dio se fofo i le wha fi tauli. E whai tau se lautanga tamalanga i le atunu o lo tau fia i no fuanga tau fia ma o le atu mawai pia i no fuanga ina ua wha ilo mai le wha unga le wha msinonga i le so e winga i le whina wa se tasiri i mai Iran le na ia avele mata upu le wha msinonga o immigration detainees. E wha mai e tolsu fitu tau sanga e wha ingoa o ASF 17 na ia avele tu la fono lana whina we le te tau na toi tipoti ina o ia i Iran ai mafua ona toi tipoti ona ole mae o le taimi wha atulanga ina lo na visa le asylum seeker visa le na te ena. Ta wale ripoti na mo isa idia mai se no fuanga au mawaile tangata e Ausetalia ina ua taunu mai i se vaa le lua fese purutolu ma no fo mai e lava ile no fuanga tau fia. Nia lau whaelo mai le whae unga le whamsinonga i le so wa te ena ila na pinau fua i le whae unga taruai i le whamsinonga i soli tū la fono le tau fia o stangata i se no fuanga whapea i se teimi e le mai loa le umi. O le whae unga lea nā fuai le tō te tala i tua o le siria ma le salauri masipulu o tangata sa tau fia fo i ia no fuanga i tau sanga utua nai. O whaamaria mai le mōria le whasio tangata o se tasi ali i le maea o li poti wa iei fo i se tangata na mariu i le tu i sau teo perf i le vasa nei lava. Pei o le awa uli o le asolua o le vasa nei na wala awai leo i se whale i safety bay li putia nei se ali o lo manua ti ngā ina whai mai whaamtalanga manuanga e mafua mai e fōringa sa tatui se iturou i se mea maai. Whaapave atu le wharamai pei tai na maliwa i lava munmuriane, mai fast food rona tau sango le ri mai Rockingham, wa mōria nei le whasio te tangata e tūla i le whaamsinonga i le so. Wa iese wala awe whaapipi i loa ni masini e loa ngō fiai ni ua mea po metal detectors i a onga i Ausetalia i le mai o se whaalabilawe le vasu nei, wa a fiai a o se tasi o whai a onga i le Chiefly College in North St. Mary's i le vai aso nei lava. Le aonga le Western Sydney pēna li putiana loka ina le vai asenei, ina ua maua iese nei fi leawa uli ana nafi whai mai le 7 News na wha manua ria le tangata whai ngā ruenga o taumu whai e ave ese atu lea upenga mai lea tēnei titi, le ise tangata na fiai. O maari ria iei le telo mātua le manatu whaaria e whaatatau le whaapipi ina o masini ia o metal detectors ia onga iei longo fiai ia upenga. O le teminei lo su e leo ni sawalese ne nei mata upu. Ma le tana muri, e le imobo leo na 10 miliona o le whaelonga mua o le Powerball i le pōna pō, mai le taumata le a whaopopo atu le numero le au ta alo le isi se i so ai o le tālonga lea i le vai aso fōu, o atu le na whaelonga mua i le selau miliona. O le whaonoa i leo o le tālonga i whaelonga te tele whapea, taru mai una amataina le roto i Ausetalia. Pa mai le ofisa o le tālonga o lima le leiva i aso so o le ito e manu maloina e sitasi le whaelonga mua o le Powerball. O le se i le pōna pō i isi whaelonga na mawaile ta i se lau fastful lua afe a tangata e tō lua a o le jackpot mo le vasa fōlu vaia e whaamuta le whaatawina o pepa i le afo le fitu le pōle stofi o le vaiaso mua mo le se lau miliona. Tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo i vaiaso a ia manuia tele le whaamanatuina o le asasautina mo le nei tausanga a toai ma le whae ungo le vaiaso soifua.